ana ewa promante amomonte so de ya na nkrodo do na edija aha aye promante mahinkro Koforidua mo ana yegyina becha the Eastern Regional Capital edwaba akwa akrofo di mu atenche pa aye Juaben Serwa market anunti yedi bronya wi e behwe ne yebisa se edwa no krampo no san ana kwameka chosa ha aye Ayokoba TV kai so ba like aye subscribe na afi no wa share dia mame medin ade Bedide basayi adama ha aye Ayokoba TV enti adwade ne mu nkomo no na Ayokoba TV eguso a ye die no sade ye rura Juaben Serwa market mu no ye bisa se mommy akwa baba Ayokoba TV so yo me da say binia na mommy patche for say me patcho me the sister Evelyn na ye bedi bronya woni ama woton dia na bronya no na ekọ se se ye di bronya no wie ne dwana tesan ye di bronya no wie de no kronya mienu me dwana te abafom Xmas no mu de na ye pa na after Xmas ye wura new year mu de school ko ni ade ni ti ama market no ate abafom kra nso ni nyina mu ahoden wo ho nti ye da nyame ase kakra wo ba nko ade a nyame onhwe osa obe ma kakra nti ni nyina mu ye da awurade ase pa nti ni ama ben sa bi e na woton na feature be bia wo oh me pacho ura 31st market man me wa first lane me wa third store your friend me sister Evelyn me 2 pack take away packs take away rubbers and bottles bibia ope e dey aye kasre ketra hono ma de ura ha obenya bi tissue everything spoon bibia me tombi wa ha ura ha obenya bibia to ne ope bia obenya bi ato nti sadia waka no edwa no ekwa fam de na nso so ye hwanya me se ne amanyina be ntu pe bi ato a na wawura Juaben Serwa market mu na watimi aba hwe sister Evelyn na waba beto take away ho ne ama bia so a wo pe first testo okay yo pasha feme ohene ri Jane na ohinyere wadaroma Christmas oni ama wotonton na ha no mainly provisions ne nyama hodo ye de bronya no awie e bia meka ne se bronya ne de ye de ye beto ho ne ama after Christmas ne dwa ne te sei nyame adom ye kakra ya wo de compare ho ya sa se atsekra na bibisa wo mu a na aba wo mu so na ba Christmas na me hwe ni mu no na se na ba 24th no de meme de na ye mame ye mame pa nti na se ne ma ben sa na woton e bia still no be be pese wo be dise oh Milo I did milk and Milotin and moon some boy items ni bia Gino rice peacock me wo friend my dear gold Millicent Cindy aroma no nyina bi o nti na basically eniama bia ye di ye aduane e wo fie no de na ubenya ato de free margin shop han mu say ye de dodo na afre ne margin na so ohenyere nti na eno no Ayokoba TV so kai so be like o be share na afi watimi a subscribe e de amaye aha aye Christ is the king na ocha ha ye to atade na say ha aye tailoring shop and as a fashion designer shop na eja bronya no so ya na ye shenta de foforo ndie for sure ye ni bi kura na nye bronya atade for sure na eja mpacho akwa baba Ayokoba TV so mpacho se akwa baba Ayokoba TV so yo mi da wase ni aba na mpacho udin de say ye fa me bra apia rapia me won say wo tu obi atade so na we no bronya no de ba no meje ya na no ye se bronya no de ba but na o he pressure na o ha na o ntwen na fe the following week no emu adwuju no de aba and bro pressure wo me na bronya wo seska nya me adom bia adadi enti after Christmas edwane to say okay slow down kaka cause go for rush by okay and wo mo a o mo fi se o mo rush by o mo nya na se de o mpe no na o mo twen ye ti afi no mo so mo ba makoma and I saw the compare there eya ne sa nyame ayi bi yes there's a brothers Canada ya sa but after Christmas and there aba fam kakra enti no na obepam watade dia na watimi era amba to shop ni din biom Christ is the king ewo Juaben Serwa market no aba bepam watade na ye kama enti Juaben Serwa market mu an eguso aye wo Ayokoba TV kai se we aye bronya chire ene ebisa se dwano etesen ya ba bedru nyameti as shop a ura ha niam bi eton bi anso no niam eyisu no ofie boss akwa baba Ayokoba TV so ya nia o ba so na umpo mutesen impom boko
na ya to niama ya di bronya kama minimza what you street ane ade ba do bedru dwa bronya na chire ne dwa na ekosen say the mechanic say school for no be a school ni there na market no e go through be omo koye there market ni is slow sa nti eja enu amu ni e wo nti after Christmas no as a changes kakra abama insanity nti ye ranya meti asia niama ben sana ya ton detergent omo seminar pep students nkwala diapers enema bia opebia obenya bi wa ha no nti na sade dasoa ewo Juaben Serwa market mo no se wo pania ma ya boso nyina bia tode na owura nyameti ase a obenya bi na wonso wato esanse yedi bronya wi a still ye bekoso wa na yedi dwa kai say abbreviation so be like Ayokoba TV obe share na fe what me subscribe baby aya bedre mommy mpacha kwa baba Ayokoba TV so mpacha so mpomo ye de na ene baby aya re woton de Tom papa me papa na de koska na mu de ni actually difference yeah me to e ma shoe e me ma de enkola school papa enti na yenim sasa de wa boso ne mpaboa ne de eden abronya ne ye tompaboa e de kwa sorry ne ba bi ebekọ bia ye di bronya wie ye no na wotu kakra beto so no edwa na etesen se de edwa na enye kwa sikasam ne ho ye dinti ama edwa no enkoyi edwa ne enkoyi school so to school from papa omo ko school di at least say ka won ba be to kaka ne ade say the so omo ko school na we che fe ye ba ye to sa ijane de se gana ne confirm na mpacho wa cha kwan wa fa ne niam na auto ne sense su bi o na fe ye wi me wo se obi wi hwe me am wo 1000 rank na no ba bi a 1000 ne fa pe na baby atazi ne fa pe no o dru ha na so hwe na na obi a bechira kola bechira enti na ne etia no wo pempa boa na atode na afi watimi aba Koforidua taxi rank agi anchen ubenya paboa ni nyina bi na watimi ato for me ka cho sa ha aya Ayokoba TV kai so be like aya subscribe na afi no wa share dia mame me din Bedide basa yada